na kana yuyu ni twalika ndini wa kilungu chambo sisi atha ni saa ina siapetuka ndatike 10 mitambo ni sio kamemeka mukamba ugomba itu FM wala ndi nina utani kwithwa nina mo Reverend Dr. Kalama Pastor Grace Kalama. Yes, na kwani ndo amesha kaleli ni wewe wiane sai ndi kwa manaka na umundi kyadeke ogwo Reverend na Pastor ndi tulike vome tukemetoka teazia kwa mwithukise waitone karibu na ondela ni amashambiki maitu mambuzi SYA THAYU te muya yeba mwenenyu netumubolea nanga ino kumweke abina ni sawa Pastor yasanda Father nundu wa mwanya usu na kindwa kwa na mwithukise ula utwithukise ndiye kwatia kana utwenesa nye nindwenesa munundu Reverend wasya tuyasubye ni muya inga ino tosindanite tunaitumisia ondesya kumutungia ngai mubeya na kumuita ngai tukiona meko make mausenyala wikite ni mwisi ni tumwendete piu mwingoni sito kwatiani aina itukubika mumino kelio na ngai wa mumo aimwikanesa. Yes ni mobiapo ndo ende twende na kilungu cha mbuzi SYA THAYU mundu tawafadha kimondole asya ngethi na mawadhi mamaingi kweli neto safadha inyonde siana yuko ni SYA kwa matulike ibo na nundu mwithukise masani masembi ndi weta aingi mesha kamutwa ya SYA we nitwapo wazeta mundu wake u pe mundu etawakana kakathisi pe ungi kwase chake choiwe Mombasa yeta wawili mbevi pe Dominic Mutwa message ningi sosoma baadaye nundu masane masembie indi nikana wisaithe nitasonga indi ometukita kwilika kila tethi weta nikana tukondini nundu yaminukira topic ito mwithukisia waitu mwendwa tethetwe tuinena ni itumimiao ila itumite mitwano yengu manene mitwano yimotanu manene mitwano etumite ngala manene na mitwano ya ila tusieta kilasi ila zikiwa gardens na ingi kethikwa makanisane najua anu maitwana kwebinde buthu uzeigwe ni matia niye ni mokitie ni matanizie ni makimania mbete wewe mundu umewa ni mundu muka onate ikomana wambithiie ni mayo na akeazi watuwe mwesukuwe na kithathi yaka na tuwe lumaita ya kama yeka ni siya moko ange maluana ange majeye changolobani na mutwano we nguma nene nguma nzeo uitilekanga hivyo. Yes tusome maandiko manga ini kana tulike topic itu amandana wo mundi mwithukisia tienda kusoma ndeto SYA ngai ibukuni ya Yakobo ni kilungu chucha kana na nienda kusoma kwambia muswa wa muonsa nibikoba umuswa wa 10 kilungu cha kana muswa wa muonsa ninkusoma mwithukisia pinyani na utonyini wa ngai inyivye indi kwa ngai indi musiye devili nake akamukia muthenge ikai nake akamudhengea inywe thambia imoko menyu inywe athe na muithe SYA ngosi yenyu inywe mwina mitwe ili ithimei na kumeta na kuya na kutheka kwenyu ni kwalulwe kimeto na utanu wenyu nualulwe kimako inyivye imbe wa ngai nake akamunenevya. Mwithukisia waitu mwendwa tethetwe tuinena ubo wa kutelema muno kusaniwe muno mitwano yina nguma yina ngala manene yanangika mituke na mwithukisia ibinda yutu kumanyia SYA sumwanthelu twamulilikanile twamwia erabe kinu ngai umenete amenete mileano na mitanisyo ibukuni ya malaka yasyo ibukuni ya ndhimo ya mathayo Yesu akinena uboma wa mitwano bakaba lisimeza SYA paibata wa mitwano maikula nyaniki Mose unenga niye balua Yesu asya kuondu wa wumu wango syenyu ende kuma mwambelelio ni kuya ilio nono ngainu menete tene kwa batana wa kubatano hata watu agibetikika ubata baige nujeta wa vocabulary ya kubatana kibeti cha utwaya wa kindu kiu bisi tene kibeti tene kithio ni cha mukamba
kibeti lakini baadaye kiyaithwa no kumu wakunene yuno mwiwacho kana mawia mamusie kibeti kiyatungithacia undu ona wiba na nicho kitu ni betha ona ngi matwika ani mawiwa mwemeu kwa na maka kwaku kwa na umanenge na ndwai undungi lakini kusema kweli kuya motitia no wingi bitu otitia diwe binda nona jue ukaza kwetha mundu nitake umako ndo ke otitiwa uketha niwe uyatita we anianda ne aniao ni wa mwika na hii ndaile kwetha ona kibeti one binda yukibeti chia wate bandu na titi woka kola mundu la wawe wako musiene witu nengania koka une koka thukumeka aye ochai kathuku ibindane yu kia ikithio na nikuwa kutai mola laima inge nundu wethi wana mundu ungi ekola woniwe na atumia bebazi kwa ni tuansa father kuitaba na mwana au kwanza kana na mundu wa muume waku kiyedha makosa kwanza ni wose kana ku thabu elikai ni wali thabu peke bathukanio cha thabu ni mundu akakoma na mwetu yake makaitabania ukakoma na mwana amwenyu ukakoma na mwana amwenyu makaitabania ula musiane kanethe yaku kanoka koma na inyaku mukaitabania yukwangela nyo wa SYA ithe ndakombea muume nethe isu ni dhabu na dhabu lakitamu minokirayo ni kuku na nicho kitumio nonie mwana ke waja kobola muku amwia ni wa muumania nundu alikile wa ithe wake akomie na kibeti kinini chethe wake kwa ukekethio cha mukamba eka ukristo yu kwa mundu wawe waku wai allowed mweme wakethwa atatona ukubikia mulio amande mundu weba wonetwe mundu ibeti mukeka luambe mukatawa ukesa ithote ukola ngania ni mawe wako ona mona mwatumia ni mataba ua akeva mukawa ta ukolethia nundu be ibetita akoletha cia ume nduti ikwethela kuna na kuna kibetikina nicho chawe wako na baadaye complain lakini toka na wete keloni utangioni na chochuno lalai na teabate na mwaki maandiko measia wakana mwaki twana kanotwawe na mutitia nola wailete kwithwa wibo munthi no mundu na muka wake meli wokola mumeanize iba na yu baatu ke kwiwanga nene wendie wendo azia akulu ayasa isu ni mundu mwawe ndebate utitiwa nesa lakini yuki father wako le chawo na yuka ba na wena mume wako nataka kutitia payedho athina yuna yuko ukaba kutitiwa ka uri kanini utitiwa kana kaba kuiwendo wikale buna nondo ne mwatwa ni Biblia zaiti no lazima umwe wenu that bori kanotwa yunuweze akomana mundu ni kulala no alala kukaba akiba kaba akumeanisa akumania na kila kenge muikola niai wole aunditi angakola niki nuweze thina wa mutwano mingi andu mathi unena kibeti kia ukola kizi utabia muume na nzela ya ilete kikulia mundu ume wa muthemba mwau no matsi luale na ke mundu ume nde utabia mukanda na kola ona bala ume inge maketa auchosa chabinya na ukidore na mo aume ya inge wa matavya kana ndu ukola ndambi ya ukuswania wi mukola ndwithia namo akaneme ukia wi wo mutavya ndu ukola aga ukula umanyiwe kukomwa na akuno no kumanyisie ukethia ndu kola kundwithia mwalika emanwa mana nundu wa mwenye ndu ukola anye ndu nditia nesa nyengwati leba nyendu ndigo te ngwatila aikulia cho style umise wake ka ukola peki ndungwendo kulia na nithitwe ndi silia muno kwa wingi na nundu nitangona peda influence fulani nitwisika na anu matwana muno nundu wako komanya chune choki nundu wa mibitha ni kusamuka na nokwiwo yendo longi na ke longi ne kwikata ne kukwenda yo ndu yo wa ukomanya utani ata nandi
ndeba ndi no yute nondo ningwa na muno pena interest nene muno yandi yani maundu yute latu weta ndi tiwetete maundu mandi ekake Biblia you nweze maundu amamwe ni mako na nomba kamwe wikale pandu peta wa endi nondo maundu amako komania ni mandino etuni kuiko komania etuni baiko komania bai mundu ume na mundu na kuimuka na muume wa mundu yu maundu ani mabaithio wasua na ni maile kwikwa nesa baithio wasua nondo kulatiendete baikweka yukibetikija kwa nija ile unenga neza ukeza ithia maunduni nditapikia climax ko nundu kulatiendete kana nalika seoli paiko KUATIIWA nesa na kwa nina ile unia wathi mbulele nesa nundu maundu azu ne maba ngapona na ndikile kuna laine ndikabula nesa patewo na kwewa ine muno etie kana ndinde yake ndo kemwe nundu sienu itatha maba kana na iseoli paikweko seoli kina yute na thina wa influence elawe ita mayo kuna wo elawe na mayo matonda uya nyama na mukeu ya nondo be mo na ukita we the akinike itonya umumwe keketa umunya kija mapende kazi mwangai mutumia omwa ona kauambua kazi ya ne kata ona etu akakulia rena kuyandike ai na ikulia mumetita wewe hamoyo nake nyumezi akanewa yunda tonya nundu ni wakuye kwa maundu ameke weba yuke kataila toe mwanake nene wewe atumia yu aguwe wa mayaji basi ai tutajune kusia ngombe wate tena kokuta na inathina isiendo kota isienza na no one no etha necho kitumia atumia mali kilezia nani tutumia tuli nondo etha tenne kwa ile nando nimeki yangu anesa kwelanda ya oyunde of course nondo yu with ya no makeo na wanga na munona mwitu imwetia ukethia mwitise wa mwitia ni wa binya niyo binyake lakini yule mameta siaju lakini yule siendo ile hiyo changa ana se na meko mana tumwele turude kwenda uzeda ke no wizio ndo na kuiyo hivi you father pesiendo ile iyetete thina abe musio munethi nethi itho wabyangura muko na yenda na thengi atangwitia ndawa oeke kana neguo ona itho wacho isikulo koi tia asia kwanza aneti chao kwanza uzie huyo kwanza nuisa na yana metamuka iweza kuithia nake ulonete tu na yana mete acha uzie huyo kwanza mchechukua tu naelewa tu kama unaelewa ni sawa hivi hii maneno hii maneno imekuwa ngumu sana uone huyo ma chemistry meazia biashara ilanse ni ya Viagra nije kulichambesa nesa father be na mathina tile alame utuma atumia ako mathina ciana cia muika munini kimwe ni mikilela yikuo munde ikarausi kaneko kilia utuma mebyuba na museo na atenda ndambi tota nundu wa mikile yona nitie kuya kalimanzalo na kanzalo kila kingi mumaitha ni wukilitie upo lala ino malaya bas akakwata ile kosiano maundu meko nyandi yune weteta satani okilete akakwata satani pe undu melinganisie naweza kuya sex neta ya value wa muno mbe ona wale ona mbe wangua ona wiko masasi on then sex wetembe tu unyeneki ya ona mbathi okuno neki yangu alibane kana kamona kambona kanguye sasa ona mbathi okuno mbingi na video na film ila ikuoneka kila muthenya ona Instagram ona imwe face yebisa ila yo kasimone ne mwetu atialetie kasemu kanini utona yekulia what is next ukeza kwethi yebisa ila yo ka pa screen ne kana simone
zimunila wathoa zina mundu mukabau wikite ngwa asanjestete ukeza wa muzizia ya kele ya katatu ni wakwatika referend ona pamwe na chu ona makanisani jumba dhila ikwatisie kwino sito sia gospel nitabawa amwe maneina abantu bangi uthaithine kwa chumonge muthelu bambe ai pastor mwandisiko kwa nyingi muno chumwa wathi kotatungi wena kimandiko kanisani eguji ukelwa mawame dhingilyo makadhingilyo ane tingosbo ya keuno kitimba chuke kwa na chopeto keke kalakasa atumia kanisani mwako matadhini atumia medho amazia ite kelake mile tueneza masia isi timba isi atuele tutusi kwa umosea ya umapa wane nuna lilikata mandu naenda agitha idho na yu pepe referend nebara na ake mono viweta wa Bishop Maithia wa Redeemed Gospel Kangundo angulilie okay yene sawa ni mno muke getha idho ko lakini muka mwile ata ukusi wa alamoke ite kuina maili ata true ndena amba kumwea muke nendona wambo si ndo isu zile ndo ambia peta biyo tendete kanisani nene wamwa niwo na thoko mitaile wa mu na ithike tha idho kitu ni chandwa ima chando mamwise ngai na tuenda ni meki yangu aneza ona we mwene ukamona good so I was very happy about that you ndi andu komatana ngie idho noese ona nyeno ni ta andu bumathi baone nona wegere nai ndono ngiro bumathi baone na ndio tabia ni kwete yake wathi nuone wanga inesa indi ni kamandiko ni ndisiko isu sia umwela ukelabu akaine na azemba kwatwa ni mamongia bwe kwasuka atana bika madhabauni nundu nomba katele ngwasia uthamba ngwasia udisco ngwasia udila Isaka disco kwa ufadha nenda kwa SYA yuma mekele na mionekele nile kutuma andu malika mission na maivyopa aya pe movement yengendewe ya andu alako mewa kwata ikana kanini etha wina thina wokimu na witho wa kaukilendo meketa wa accountability stage na yotha ithione wukililwe muno na andu malika timu ne yotha ithio wa umanda twana tunini matubuche na referend na father kila kinge kina thina ni na mwa mwitu ako mundu abichomya kamena aitia mume aibata mume ayosa mwisokuwe ailika kukoma nake thikwe kala sokoni kana idhikala na mwitu kana na mwitu yake mono sokoni na idhikala na mwana kuna biashara ota mama na magala rezi na maidi utesa sukuma na manya na mutumia aitiwa musimbepo yutajumbe boezi ngivitoi mutumia atiwe wekai nyumbai na mwetu ni ama na tunamanye siana itailete kotana ni asien yawo uyosa mwaitu uitwa ilobi wa moza meli na uni wati wa musi nukwemo kwata keletu kana muka mwana nukwemo nyemelea muka mwana na kene u kana umu mama bumusi na ni wabati amwe aitu twakoye yiku ya mwitu matwezi kujama no weka nano na ke muzee ake oduma na ke kwa ndu na ke abjamia ka miongo 5 ekala mwana ka myaka 10 it is standing muzee abjamia ke miongo 5 wale kalaka zeka rubete SMS it is standing it is standing now yumutumia abya miaka 50 kubika miaka 75 ambie hivi hata kama na miaka 10 mwaitu amuka ayosa kitanda chake yani kwa kama na mwiso kuwe na ke mutse yetu kitandani amukite kuamuka anu matoma ata kukwata usungio wa mathina ala matuma mitwano minene yenguma etanisya edwa tukenda usungio wa ndawa tienda ala maseo basia ndawa edha tikenda usungio wa mitoka tienda kulaisa ubeawa kwa edwa nitukwenda usungio wa mawito na mathina na ndui ila ikwata moito ma mitwano nomba gatende pala mitwano ya mbelelwe na tika kwata usungio na tuyasya kutingwa mutwano
tondo andu maeo thime kwasia kuti mundu utemu wau ha kila mundu wonde nemu wau kila mundu nemu wau ukaisi vitali uthimwenesa withi wabyo kindu kiuthina sia ni kwasia kila mutwano withina waguo na ala mutwani yeso munatwani yo mwakonge kana mutwani yo mwayunge MAILITE kumanya kila mutwano wikitumi andu make sisia MAILITE otanisia ukethia MAILITE kwikala mutwanoni juu andu makatwika mesisia mathina ala me mutwanoni kui mutwano ono mweju withi wa wibo na niwe tu kwa mwathi ya ndawa ya kila kitonyo tuma mitwano jikala na ndawa ila yeo siwe ni ala mekalite mitwanoni mekalile miaka miongweli angi mekala miongwe tatu angi mekala miongwe tano onangi mekalile mutwanoni makwa na nima tuwethu kesi yu pendawa ila mamiosie na mekia mutwanoni wo yu mutwano ila uthi wa ndawa chemistry kana balawa wa kana hospitali wethi andikitwe undu wa ile umetumia nezi andikwebula ni tuchau na chau no hiwa na wanywa ndawe no nduka operate machine nduka atwae ngali na nikaiwa bakwena siana nazo mutwano we mwene wawo na mbelele utambelele bau mpaka mutwano wetu na thina mwetu na mwanake mutwethu kesie mutwano ndwambilela gwa kitandani yuthina witu ndwambilelio komoni kusema bala pambilela gwa mutwano ukasiya microphone mutwano ndwambilela gwa batu osisia kawelu kasulwali kadakila kafinga 6 ukethia wewisie ukethia osisia kamuluto ukethia osisia sulwali uwantheni nduzitaike asini isi antheni siumele baanza mwana ongea nangu ulile mwenda tuweke hata mwatu matakitandani na no wote kuthikuzia izia kana machine yevo quality ya mutongo yevo quality ndionekana ndo wake tanda ile tundipo tuende rozia izia saizi mbela yeva tona we mamulaula weba tona we kwazwania otherwise izia maembe te 10 imagine kana miongwele na maembe azio ndeme ambote mo na maembe otema momo wa mwiso witemwa emeana leo panuka muno mundu wa mwiso akenza ai father jo leo panuka muno ateko try ateko weze kwenda wiwata wazie yeye ando 20 na no kana withe wikulia ndinde kana ninza na nikale tukanini we was indicale tukani ndinde kala ninza ondo mungu luno negitauji akoa ne baumwa ende kukulia no izie kwekati yewe waka kudu father wekara kitaumanga najui ukaumuka iba izo menda yembe jambo siwe kana nito na mwe akuba ichakwa naju uesisia maembe 20 maembe 20 yo kinazi mwita metro ndita mama toko manjoko pesululu masululu ande maliketa wa mwisa yezo vika yezo ya kwe kwa mweme asyo lakini tunene tutoetie mwitu na mwanake mutwethu kesie mutwano wailite kwambilelwa ni mwene wa mutwano mwana wa mutwano na keta wangai lakini wewe kesie ndio ke kwa father tete yasia kule ila watu kule lambe Biblia yasia keka yoba waka nyumba alamaka mana yo songeo wa manuscript vocabulary ya mutwano yena mwene na ila maundu maema taile undu tendao manda new word kana ndeto mbai mbomo tendao sa dictionary kana ebukuila yandika wa mwaliolo tekapula tekamanae yonde teno maana yake nini kana kamusi na either weti siengai muka kana wa mwetia muume wa muboza nyetondu na bozie paka nati yako yandia sengai nenge muume wailite pethi wana thina tungia ulawa unengie mwenga imuume otio wanengie kwatana nake musio otio wanengie kwatana na musio nundu niwe wambilelio ngai na niwe unengie go tikilungune chambo sisi adha nena mo Reverend Dr. Kalama Bite Pastor Grace Kalama na kwa nito amesha kaleli pe matambya mau ala MAILITE kuatiwa ni atwani
makona uvosio wa mitwano yo ndika taanisi teva tuyasya Biblia yetu ya Isabuli keka yoba waka ala maka mana Sabuli wajana na miongweli na muonzi na basi tatu ya pa imutwano tena problem onolo twani weyo payumo uteke tumia numatani na yuitambia zila itwailete zambe la ile uposya mutwano ni kwenibia kuoko ni kwa ngai kana kizungu yawa yielding ourselves to the authority of God, humbling ourselves, to humble us before our God. You andwa ingine mo kilete munogeza kwithia kuinga hii mutwano ni wo lakini mutumea na mundu mukaka thea na mathina moka aivaluka vala vengai alinyivia kuoko ni kwevina kwa ngai ngai ni uvosia mutwano akanenga ngai mutwano wake akamwakia ake watesi ake angai manyisia undungwe kala takibeti manyisia undungwe kala na mundu kala na mume wakwa manyisia undungwe kala na muka wakwa manyisia undungwe ya siana ukenyivya nikenda ngai akakumanyisie nake Yesu yilo nambata yetu nanaise ndimo tiyata siana ndiwa jilanguzi ulapeva mutheu mwalimu akoka na kamu manyiasia yuthi na wa mutwano ni sisi kila mundu ni wese na bai mundu kwenda utabwa na tajumi twano yebindaji ukatonyelela be mukana muome ukitosenga kila mundu nutabaniti kila mundu nusome tolongi kila mundu nunenete mume nunenete mukana nunenete na kui mundu kwitelete kuthea na bai mundu kwenda kuyanga imanyisia na kindu kendise kila mundu ni wese yasenye ndiati ya kutunowana na ke muome aje na wandi kala mundu ilio na kongiwa iti na tiyo bu katika statement ndio isu ila wa minonene pastor ni kumaanisha mu ala matwanite mapinda mailite kwikala ata nundu ila woka weza kwithia muse anenete na kununenete muse ambata na kuwiolo mwambatite inyonde isu niyo mwekalola wailite kana andwala matwanite mailite kubihave ata mwene jume ikala na ni utwane na tuasia atua yambe ni kwenyivya ungua kwoko kwa ngai kila tuakita humbling ourselves before God na kukwe humble ni kula mwewethi na wali kabandu banyonze mwambate edukiane siye there in the mama there kambati ya munyuka there odena mutumia oko anywite there onezo ko atetete ambo there na kumutumia wona kibeti chezo yuluwe there edukesia na munomo je edukesia wase wankai asiata mutwano ni bandu bakinene kinetetaje na nyonde ni mukilite na nyonde ni mwakaletie mwaki nundo keu mutwano wokosu ndwisaika nigwo musio manda wanindia ezino lugha ya uneni lakini yaenda usome vya kamba kabyu kawembe ni koi muno na kabyu ni kawenzi ni koi muno lakini kaitema muti nigwo yumuti ni wananga wani tuwembe na ela mukamba kwasya ndia nde kwasya vumbabu itasoania ndundumele ya mundu asya nomba ka utheke wewe awezi wambweka nacho ubetange uyu wako juaji usu wako nikana wake mutwano na niwe tunatawa ila tunatwana unewa uitabuokewa mutwano mwayi mutwane mumanya ko mutwano ndo akawani mundu mwe mutwano ndo ikalawani kawembe na kete okitemwa ni kawembe na wensi kitama wanithoka na mukamba enda kunenga ne vocabulary yake amanishe mutwano ndutonye kanisi nimbui wenda ndia na nikitu anena kwenyibya niko kuthea to humble yourself kuthea nthi mwethukesie ngai na nwese mitwano mingi thina wayo munthi ngai ndeno theivo mitwanoni kila mapetitie mbene mbesa mitoka ngoloba pikiniki tutimba tunondo iposi jina chau nicho
value Metwano nesimu enene ne TV ya etabe 23 flat screen na carpet na kitanda cha 10 by 6 usiendo ila fatu ngainde ndini wa mitwano mingi wone itwawa na ibinda ya mutwano mbuke nisio ngailo mbuke nicho kitu wine na mitwano eno ya twano yusewe mbuke na sindu ila fishing ni vela yusiendo itu siona hata sio utanu kisio mutwano ni sidela value ukethia mbuke sio bo ona pesa sio bo ula mugo no tanu wa mutwano kwanza mwewe Biblia ndio kukuletea tu unachao tukethe wana isusio na tuyasia mathayo maitu na tuyasia mukethe wana makoloba si bona mutwano na mutwano ndwevo mukethe wana makale manene wethi musio kethe bukae ngali mume ngali siana singali musio we man lakini utisa kwithia baimu taendie musio mone ona kibetike chakwa na twathi twabika ngali siumbetwo buibwa tamangala na twabika taete welu kibetike ijaua leu na museo ka komea mesa na tona asukume wesani ya musele yoka umutinea na nundu negiu kiasia pasi tanyo kibikono mwikasenge inye kukutuwa wowe na ito tisengete te kulia ndo ama yape tukiiwe isani ya kwa mesane ya rato nundu sitting minene okaiwa mutea masoba seti kwa manene beto table ade panda ini na itu teloela wanake wanyomba ikombe si wall unit isi adhabu ibange teketa hasia we kondo koti takuseo lakini kuimowo onomwe onabai utanu onomwe nondo ngai ndatuwa musiusu tiasia musiulo tuwa wangai ni musiuwo ya imwe masoma Biblia imwe kwethi wanathina tubatokela sia wasia mathea medhukianisi go dipalika thina na kwa uno to tha kwithiwa andu minded contrary na Biblia nundu watara kwika scenario yakiwa mina kunena uthwi sindu cionthe ila sievu lakini bae mwegwana Biblia yetu yete kabaka lunka nini komo lakini wese andu niwese andu maina bata na kalunka ukanini komo nundu nienda mutwano ngothini tho wewe ngali nienda mutwano ekula yakwa ile pikoko langili mana tatu mutwano ngotwawa nithiwise kwithia mundu uswe na mbesa father ndo andilikania nonie kamwili tukangeke itumite nini yako kayasia me I'm looking for a guy brown this is a chocolate mwasanga kwenye ulokangua like a queen ulawese nina birthday in December you know siendo sia ulawa ile todo ngali na ningali ulawa ile do alamosin ngali ni wangu manda na ni wana ile jua tumai by the way wa jumola ta minio nene ya yolo wala mwanake wako na wane wako niwe to mapa tata wako niwe ni wako niwe mwanake kolege sana wa chuma yasia ni wako niwe na we kwa vyovyote vile no mandondu mekutani sia kula sikana bena makosa pa ile o pe mwana ongi uno bawandu mia tumani ambia pe mwitu mana akomanie na makita onenga no namba lakini abika momba amutume mwitu su amukunia kindu chake pisa chonde amutumia amwea don't worry esu niyo size yakwa ai atumana WhatsApp amutumia kwa WhatsApp kwa WhatsApp amukunie no mana akomanie mali yo nde amwani nyewe no ko unyele ni wepindaje yepindaje lati noesikia yepindaje uya noesikia elo kugethie ne bongo father yiwamba laki ukethie wa pai mutwano wekala najuye kwa swania mundu mwakoma na sabali wambe na ni wa ukonea na mwanake akwe kwa nenge na mtu na mwakoma ni anga alini mweka laki wela kimwe nenge namba yako naju mundu abika musi yako mete kisamune ke WhatsApp ne bu
Ju ibinda na ju kila kike na dhina. Kwa toteni la jiwe nini vya kindu tike. Wewe aenda kwa kweli ngino ombia tu. Nekule ya kwindi ya mbusi siadha wetu makwa 22925. Undula wa keli eva tukenda uposia mitwano eno nikana eke kwanangika nikumubingi ya satani nza kumusia satani nza musozu wa monza watu yata ibukunu yu ya Yakobo musie satani musie satani na ke akamukia Yumetwano mingi zethitwe na matatwa maile yao kakileta kwa kisungu temptations ile yako iwapo kana trials kana test nondo temptation ndetweno zita wa matatwa ni tool ya utuma mutwano ungama ni test ya utuma mutwano ungama na ni testimony ilata amina kukitana na satani ni tool ya utu prepare nikana tethewe na testimony nikana tepetele test na yuno metwano ndile yakwethwa na moto na ke uweta wa satani ndae makumanda metwano athingithie nono satani ananga mabinda onthe athingithie za kindu kita foundation athingithia mesingi satani waneto thingithia mesingi muno na kila kingi uthingithia chonthe kila chambililwe ningai satani ndae maukilikilila akemine na kuchananga kutu nene tetwaitie ndawa ya mutwano ya keli nikumumanya satani ebaya Biblia yasia mundu mui ona udhuku wokete na yebida nuko na satani yokita mutwanoni mama okazisia mutumia nuko tukiangwa uko tukiangwa za bako bezolikaje imo ukaresist ukamanya simu ekunangiwa muno ukamanya nyena kwatyo nilizungulira simoni ko babe imo nanye ndiye ndaje imo ukambio manza undu kwandol thinawo or resist the devil na yuko SYA mumaitha ni maundu ala matona utuma kenene matona utumeteta matona utuma kukunana nuweze pe andu amwe manena hata mukwakithi mutumia nu nene tekipeti kiambite papa usungi omololo Biblia yasio usungi omololo nuthi wa uthileku we mama wende na unena musee wite wona no we no thi ubindukite no we no surende na ubinduka na ndongona nguma nono ngukweka mwitumwe mutui ndi asiatini mwathoko ana kuna wane muume ngumindi ayosa isio alecha munyuka aimya ndwesio kunana kuna nge alicha isio munyuka ngi aina mume aende na omukona na kwanza hemu mume cha thengi na hemu sisi anajezo zingi thoku aimu andu esio kunana tikwandabia andu asu ona mekarla mutwano su ketha we moyo mbaka tuelewe father tisomane nikana wizethela mu maitho kwenda kuoso thei nitimwene na kuwa wana watu wake betijokosu uimanya ba nyeko nini ndwise pekindu mami wanda basi ambia ati mutwano uilie kikabu chukiletwe bayulu na ulikasia kuoko ukoze suite nyama kanokoza chao suite nyama sia muthemba wonthe na yulikasio na nutro nyose kono kanokosa kidhandulwa kanokosa ebui kanokosa tako kila wosa nicho chako kwa mutumia edwa walicha wosa mundu wosa aishu akecha munyuka yuba ile tromanda satani bako nutumanda no imanya nyini twaite kitai kimundu choko na ku resist wimanya wa ukwaja ni mukune nyene wangona ne woka banga mbu mala litembete nyenge ungeaka twake beti ukethia ni mulala wapi kana katoa ni mundu ume utatiaka utaona kisikati wejumanya inwe wa ile ko resist the devil manya mume wakuni wendete aka muno na wimunenga chonde nesa wimukulia eba akila siona tusikati toto kube akapinduka eke yako eba endete tumebuluto we mwiki yako eba endete nondo kama azia etea wanakiri nakeza so
Tena mume waku ni wendete tusikati iki akasikati kau. Wewe mwadhukie neza. Mwokelelia maoneza. Noimo kwatelela neza. Nikenda weso muona umukulie. Umukulie. Mutumio wakwai. Yondi kunengiye kwacha. No yuma kwacha we mukulia. Niwe anewa. Neza ndo nena tondu. Kuongie bio. Niwe anewa. Na ebe ndo kuongwa. Ongwe. Umukulie. Mutumia. Father male ya kuongwa. Payamwe mende tu. Father male ya kuongwa kuma obisini kuliange meredi kuonga. Majende tu. Payamwe mende tu muno. Jua auju. Ayaume. Alama ile kuongana na. On them both. Mundume onaka no monga wa. Anaume ni monga wa. Ukuwe mayo jo. Mayo meku. Ilo nena ja wa mino ya subu we moyo. Onende ja umumune ja. Cha kiko kena acid. We say ro ma acid. Ube acid ya. Father ilo weta acid. Acid niwo mesi. Uba yimono. Kwa uni asia hii. Uwe wa manyamume wakwele. Wa manyamume wakundu wile. Wa manyakibeti yagu ni chendete kindu kimuno. Kinengelelie. Na ego kitia musi. Enda na joge kale na choko wikala. We nuka ukakinenga. Ngani choko wakwenda. Nikenda musiye. Musiye satani. Nukadhi kutia kibeti na mwitu joba embui. Vada koko mie. Na preso ni tamako mie. Iye preso kwanza isi preso na mino ya show. O ya show. Iye nzani siya we no dhiumu iye rangi tuineso dhiumua. Iyo ndolo akatatu. Uyasiate. Mudhenge ngai. Yuve nani woka. Moito ni moka. Pandu ba mukimane ambete. Pandu ba mumangane chavengi. Pandu ba muthi kwa mundu muwe. Pandu ba ulatie miti. Pandu ba ukomye nyama wala bandu mukoma siana uyikalila chabati. Pandu ba kwikanya mikwesu ya uimuhoni. Ukabala benga iba kubi omwenga yate. Ni wanengie mutumia. Thenge yangai twika mundu wa kiboyo. Mutumia waku edwa atwikie mwendi wansa. Nina atabasi akangi nimeate. Boya mboya jitawa ya ana. Ana na boya mboya no munyu kononeka uyathamia. Indi ba ungoni niwone manyaye tabia yata. Kwata mutumia waku mboje na mboya siya ana. No ikama tamali no jiki ya kibuli chanda kame ya Yesu. Wasi ngaini noba mnyali yakwa. Nina miki ya kibuli cha Yesu. Ninoba nanda kame ya Yesu. Mubwike nanda kame ya Yesu. Kwa medhasia. Nina kwa mcha sitwa ni ya Yesu. Poya thenge ya ngai. Pandu ba kuthiba asa mutumia. Pandu ba kuja mukau makobi. Na ume nienda mumbithukesya nesa. Wana wako na kibeti chaku na muno ibindani ze yatene maina yundu. Kwanza kibeti kiteke kinewe hata kita atuawa. Lakini juwa kuna kibeti. Mundu muka akumia ngoni. Kutunga ingi withi ya bebi nya. Na ndola wa mukunwa kita umuumia. Kibeti chakunwa. Kikita udhuka pyo. Ebindani ze. Na kizuma muno na kime siangolo. Pandu wa ukikona. Tabia ngai. Enda balabe ngai. Thenke ya ngai. Utabiondo. Undu wakana. Ne kumbolela ngai mabetio. Na nwezi uteba kubina ngai ndo manao ibetia. Ela kwethi wanathina. Biblia ya Asia, purify your heart. Na kuvurify ni kusisia na ila siaku. Thina wa mutuano ni kukilia siasi ondoka siya uone wa mbuku. Nyandithina. Ende kebetike. Nyane museo. Ende musele ye. That is the problem. Na ni watu ila tuusila ni andu mena madhina mdini wa mutuano. Ila masioka kuya kwa nyinya kibeti cha manesi ilo chazi kwa nyinya nethe chasi ya mutumio wakwa ni mudhuku. Na kwanza na wetu sinu zingi mdhuku. Ndewa onanda kwa maana kwa onambika onanda nenga embesa onanda ndoya suluale onanda ambika yusidu siweto na kibeti kike so weto na kwa ai mondo wa suluale ndimo nengae na kwa ai monenga mbesa ndimo wia na kwa ai mondevya ndimo ika kila mundu wawia wake ni kuweto sio wake na yasi ya mundu ambika ulapeba watamu wa mundani wa Eden blame shift mundu mukolo na nenkie ila tunena ku converse ni kwa shangye ni mwene nai
ndekea ngai ningu betesie ila mukumbulanila inywe niwe kuya mume wakwa nye ni muthuku nye ningu ikita uthuku ningu bata ningu kwika na kiasia na kwa ndekea mama nundu na kwa nika muyumbulanila ngai ndizimo baunita ba maume mayasi asore manita kana sore umegweza kwiwazi asore ju ndesa abo taume no botu balukila kwasia nundu ndutunga nundu le akwithiwa niwe mwene musiusu nundu wakwiya mukau amsore nini siri nebetisie ndeke nengo kuye naiba nini kui you even tuenda mutwano boy let us confess that are the way it's a way the way Yesu niyo ya uposia mutwano timanda nze ya uposia mutwano ni ya kumbulanila nundu ela we ya mundu ndekea where ni we wa muthasia ati we no thuku ndekea mama ngukonie ni wite wo na nundu wo watuma ngumali chekobi ningwendete muka wakwa ndekea niyo ndo wakatano mutunga nzako yasia I like that point Father Kaleli you umwakila no wa ipeti na mume ni wo utuma aume mo wa ipeti na siana yuko na miwa yo mwakila no ukeza kwethi ayu mwakila no utapete kebeti ke utapetie ukapika mweso ukeza ile ba yununge atio ni kuslash na siana ziyako mwembe twange na kwandie yowa father tu anena ni chawu you nithi twena makwani maingi gunena nando atumia ukakoma na mutumia ewite wo akabuya pastor ngaiya imonde thesia nye ningu wa mundu ningu wana na ndwithia wende nendi ati THAYU ni wake ni wenda wa muka lakini nundu wake la wiwite nundu no anena akimukanu nenete anena ajiwa ne we mundu memwao we mundu you aitagwa sindu ayusowa na ondeni moklanite ayasia ni kwaba nitilange mundu na wanga kwanza ajiwa na nike ndio nenga kabanga nenge ngite you kibet kiuta vya na veje uwe Kume unungu wati ati ongu slash either thani musiti yete pongeza osa lazima nitembu wange ngusu kanandike tembu wanga ikunenga kabani nenge ngiti icho kitumi ngweza osa kya lazima na yitu cho matukwaya kukekwe wa ando aume make ore amoka paike doketa wa rapping twesa kuka kibeti cha mondo nundu choki laki repe yake do akiliketa ba ndina ninge matumayo ni thingeisya pauya asya pena raping father choki eke to rapping kedo akiliketa ba onage muka nu repete mume paike doketa wa rapping aye moka ko kwenda ndo za lazima paake likete na sulwali wake agwete uba lote mbuye ize paate pote mbuile alike paake likeilwe paate pote na choki likanana keke nye paike doketa wa rapping keke likawa ke nundu ndona ate ndoza ate kwenda paike loketa wakwenda Biblia yetu yai ethatenda ulungwa Biblia ulanenga imwambeleli wa metwano Paulo yasia keu batana tichako ende chamwe umuzwa na ti wa na chokeke nge mume okubatamuka tichake ni chamuka na Biblia yasia muika patane inywe kwa monza chako linda monza ato ila mwikwedite kwa ato ila mwewana na mwamina metoke sio kaibo metoke mwesio kama muswani wako lilikana haya twendele reference nikatuke communicate nondo andwa inge mali kama mutwano ni meva maanetie uketha iwatwanie na akili yaku yekuyandwa atwana nomba ko tungiane mutwano ila tumita kwa kizungu let your loyalty not be divided between God and the world. Yes. Tiasiate watwana kana watwawa tunga akili ya kupa udhini wa mutwano nde sende zina muomanisyo mayo nde zina ndeto siayo takwasya kuimundu ume wakibetikimwe takwasya mundu muka nomba komande masponsa yani undu nthi kwetia kuelesya ukethia nomba koyensa nza kwithwa mujo ndithi nena sindu sikibathukanyo ikasya ndiwo ya isyo kila saa sionthe nomba kangabulania na musele na chabati ni chabati nenza tiasya ti watu awa
manyani waete mali ya kunyumba na sindu cia kusie nyumba no itunga akili ya kuyo ndebu musie na bu nyumba bube mke waku na muume waku no yeka kwikala we divided pea tumasia ni kita ujaribu ndiamba utwawa nga mutapia kana ukegwa mwana ke asia akulwa ni nyinyai tuoke mutua kana tueke hata aigwa ni ambao manyakana no imana ndoazo yuni malikile mutwano na mena siana ile mamu ndio sisia jui ai mwana kidabi okya jumwa itu kwa mbizu kesia nesa nikenda wone be bandu bena thina kwa ilite kwa sia nina alea mwana ke waku ni watwa ya mwitu wene na ebu nyumba ni masia ye nimekalile ilobi miakele na wakulia mwana u aikuya ni ambao sisi kana ni utonya kana ni kebeti kana ni wife material jikwa soani yai jilo kwesosia iwa miaka etatu edele na hizi wenda tonya yi wevi wawa kitu kwa wanwazu ente kuolia ala meutwana na meutwawa na ange mekwibania tikenda mitwano iboe nomba katethwe na muunga momwe wakwasya nina atwaiwe na ndiko sioka kwitu nina atwanie na ndiyo manda mwetu nina atwaiwe na ndiyo manda muume nundu andu aingi ni divided into ukeza kwithia ngao friends ila ngomwana kenda umano asyo best ala akuma Collins masoma university na mo na yo kibetike referend kwa kangu kuolia kaundo hii nye ni igwa ngisenga no mabasta na mabishop na andu amangai twethi alusini sio mayiki ambete mayasi ambete hii na mundu weke iwe mbete ndu isa mona itabani obo ayikala ande mbete na ikala ate mbete wetha ayasi ata eba yenda apply for another one nye yule baby na nene mani wa mabishop ngina mwe kangu tavie nye ndiye iwe ni muyanie mundu atongo etie ikanisa na ndeke itembete ambia mbete ndima na ndisima kanisa atu kwa sema kuokoka atu asani tu yatangi yetu imodha sio ayitu yasi ambete yibata Zeibata yuni na kulilia hii evazo zeibata reference ya numeki ya wayake lusini mbete ningelekaniwa ya wopano wa udheini na mundu wale tumia tuawa yue lande na mbete akaneongi na mambili ya lele mpasi tanduiza aikala ate mbetewe ni blaster kanisani ni blaster na kanisani ndo kucommunicate ndo kutotapia ndo kunena liwani ya ubebisie ndo dho wengi edhani ya ekio kuyania ndo kwasia enda udho wembete kana oboa ne anibebie babe communication wikete nundu watia withia na masingle mothers withia be andu tembea namo yasana ndu yatangiye sukanzao iba kana sieko na kwa sia tuyatangiye tuyathasie mbete yibata tisukanzao naanza uko iko na manasieko nundu ndenda oneke ni andu matenda commitment atenda kamanyeka na nicho kitumia tumia matetikila odina amuka amwe ndetikila aenda na kangi lakini mukanda ka atambanya nake kuyatumia mekuma wiyani matesiki wa amuka ona angi adhukumi mangai ukethia pastor ni pastor wa kanisa munene ku town na mukandesiwe newo na ni pastor na muka ndamanyika ndaukachuма chu ndesikiwe na ni pastor wita wa mighty man of God azidi mazito mighty man of God mighty man apostle ni apostle na you apostle temuka ni wengisani wa ni kanisa yo munde jitongo iwe ni andu meke bindu nukeze linda tiki you wa atongo ina mama ile uwe no yedia yela matongo Biblia ya SYA ila weka kweka useleke niwe wekwa na yaza ngai no kwete kuoko ni kwake usilelo na koka usila maundu nela nekie nye reverend nekie bebane na nekie mwine akolindo ikomi yasyo kwa ni watu aiwe tuawa either mutumia ni watu anie andu ni mamanye kana mutwanete
itangase na muka waku ekana nobo wakwasya ndwenda itangasa na muka waku itangase na mabasita amwene omenzenya na mbithu kesi ai mundu ni pastor na itabanya chathini na ndetikila kwasya na ninokana muka wakwa najue weta nae na to beste na to manyana etitwe prevent na to sweetinga mutwebo etitwe chathini cha mutwano najuno kwasi nae na to sweetinga na mukano tonyethe bukatekati wa andu asu ebutumwa na andu asini wisimaje semuka ata na atuta vyobo no tu ani muka nyeni bata na mabasta mokosu muke wakwo kila woneke najuna ena sweetinga mwe ena mbolga mwe gota kukai usiota rikongo na isi ya muka liko na niai ndua atwa watu nene tetwaiti ai eka kwitha wina divided allergy ita wata divided between the two. Yes. You no longer wa muthia. No mbakate thote yumbaneti ela kwethwa mabetio. Maundu ni atatu. Kupindwa maswanio maitu, kupindwa tabia situ, na kupindwa attitude situ. Mweze jupe mundu wa SYA akane makuoneka ti makwewe kanundu umau na ana umambe iyo akane maokunwa makobi aka mundu mukate mukime ngundi ndeza utweka kibeti ukithi ya pia that attitude na attitude ya kisasa ya etu alame utwawa ndwithi ya mefeel ni tuyanene nina pay slip ni manager kwa uwa vika nyumba mume aguwa munde na kia yuwa une yu bindane zeju ni chochu kila kiende ni akamama tukuwaja wa mutwa we manane muyanene umwe atuta ulonge akatuta wa komanga na mwana ndi komanga mwana achoki unicha ile jitu kwaja change that ngai ombie kibeti kikaitaba ndaomba mundu ume itabe ombie kibeti kikakibea ndaomba mundu ume akibe ombie kusya nabina na wo mundu ume ndakibea kwa uwe thate ibendwa mubango wanga ikuma hatamu kubiko mundi onate ibendwa no seleke wabathei yulanga yuwaisie mutumia niwe muto wa musi wake asya na kwenda kwa mundu muka kukethewa kwa mume na asya aka enyivesiai au memenyu nanyu aume endai ivetisienyu ndeto suje ibinduka kutiundu wanatwa soma twa kwata masters we mundu muka ukatweka niwe mutu wa musi wako no mbaka wabika musi weba towe suka ya wenibyo angelele na matuka okako mao the one who come yawa the one who kelika kwaku kutiundu uke kika uma weke kwa mweme you know katweka lekela mibango yanga ini kumaanisha ndibindu wani bala mubango ni wako kila kingi cha mwiso no mubaka edo misijitude tu etikila yiboe tu etikile kumanage there are things we need to manage yes nundu na shobe sedo sieta wa mawumbo utabenduka matamburaments yala tu amanyeisye na waile tosisi ya mundu wakwa ailio na kibeti chakwa kiilio na bandu wotinda muitetania nisi na denzi yatumia na miaka ini mutabie yu weteta ukakue wetinda ukilitie wasio kakue pepa andu waile tobi kwa kazi ya mukaa kwa ilio na we uyimanya no sawa no imanenji no yakamba twainda kame no imanyia nundu besindu italioka watwaiwe ni mume wakuna ni muthengi nanga mbotangiwa sinye ekaini mutabia mama nye ndio na person ya kibetikembe nikolile mume wakwa nundu ni muthengi au twaiye muthengi ainywa na yuambe ye kuono thengi tina myaka 5 jibandu bakwasya ni muthengi muboje no yenda mume wakwe muthengi no imu manenchi no yikata kibeti kingi na chendiye muno chatha wao mume na suka na keimukua kimwicha muongo nundu jesi mia eje towe withienda kinya na nyie na kekua mume osu kimwe no chamusi na kimuboje na mume osu esotangiwa kwa amama pe maundu amatukitao manage atumia pe maundu amawaile to kumanage ukadili na mama kaema ukethia ukita umesiamuka mwana u witata wisomesiamuka mwana ukasanga inenga mumo nenga grace no manage no yasi andika umakwitu ndiko MUTWAANO ni kala wilio ngaindilikana na wathina ndoto wa okay kila kinge to imina ndeto nisu
nombo wakati tito tiyumbaneti kubenduka kubenduka mundu lo twanite akethwa tena ngoya change behavioral change by mutwano behavioral change is very important nundu watwaiwe kana wetu na ekana kwenyundu tumezi yaume ekana na ngulu zia kuitano mundu ume sia kwazia na weka we need to change our behavior na kila kingi cha mwiso vyu twailete kuelewa kana everybody is growing ndini wa mutwano pai mundu ithabikie mwiso muka kuno wende na kwigata na kuyana mume wa kuno wende na kwigata nicho kitu twaisia ati mwene wa munda anewa ni muthukumi tu nenge mutu nyakajana itatu nuto nyona mukawa kwe bivu umundi lakini manya she is growing yes na ngaya kaunenga mumo